vodi i blagodat njegova kroz ostale dane ovoga časnog posta koji nas uvodi ništa manje ni više nego u samu Pasku Hristovu, a to je cilj i svrha postojanja, da živimo vaskrsnim životom. Pre nego što bilo šta kažem o tome na koji način je blažene uspomene episkop Atanasije Jeftić, umirovljeni hercegovački, uticao na mene lično, a i na generaciju mladih studenata teologije i uopšte omladine Beograda i Srbije, pa i Grčke i Francuske i drugde. Najpre bih rekao nešto o jednom fenomenu koji je vezan za njega, a to je da je jedno dete iz sela Brdarica u Mačvanskom kraju nekoliko puta prevazišlo sebe, time što je u svom životu, kroz svoj život i životni put, blagodaću Božijom, ali ličnim trudom, postao nešto što je dika i ukras ukupnog pravoslavlja. To je izuzetni monah, vanserijski teolog, ali i arhijerej žrtve. I taj njegov životni hronotop ili hadžiluk, da tako kažemo, jer putovanje sa vladikom Atanasijem od njegovog sela Brdarice vodi preko manastira Ćelija do Kalemegdana i Teološkog fakulteta u Beogradu, pre toga bogoslovije u Rakovici, a onda nas vodi u Kapadokiju, na Prinčevska ostrva i Malu Aziju i u grad Konstantinov Carigrad na Bosforu. Preko toga njegova biografija, kako kaže, odlazi u Atinu, na Atiku i na Akropolj, tako kažemo, gde produbljuje svoje studije, odakle će kao doktor teologije da ode u Francusku Galiju, nekadašnju mučeničku zemlju, u kojoj dalje postoje, naravno, ne samo hrišćani, nego i oni pravoslavni hrišćani, zahvaljujući ruskoj dijaspori. Tamo je Atanasije stekao široku kulturu, za razliku od Grčke, gde je dobio najdublje teološko obrazovanje. I taj čovek se vraća u Srbiju 72. godine, inače rođen 38. u kojoj zatiče jako tešku situaciju. Komunizam i bezbožništvo, to dvoje ne poistovećujem, ali su tada to bilo, da kažem, sinonimi tadašnje Srbije. I kreće kao profesor teologije i patrologije, u čijoj učionici prozori su bili otvor ka svetu, istoku i zapadu. Ali se samo nije zadržao na tome, isključivo na profesuri, nego je nastupao javno i tadašnjoj beogradskoj omladini i javnosti, ukazao ne samo na značaj vere i hrišćanstva, nego i na značaj stradanja, zaboravljenog stradanja i prećutkivanog stradanja srpskog naroda, posebno na Kosovu i Metohiji. I taj čovek nije samo iz Beograda pisao, nego je odlazio na lice mesta, kako u južnu srpsku, najstariju srpsku oblast, tako isto i u Slavoniju, Baniju, Glinu, Jasenovac, da ne pominjemo Hercegovinu, gde će kasnije biti i episkop. Dakle, mi ti studenti 80. godina, ja sam krajem 80. dakle, upisao teologiju, šta smo videli pred sobom i koga? Jednog vatrenog monaha koji je goreo verom, ali i izgarao zbog nepravde koja je činjena našem narodu, istovremeno je bio oduševljen Hristom. I gledajući tako nekoga koji u svakom trenutku može da vam kaže ne samo najdublju istinu iz Evanđelja ili iz mudrosti svetih otaca, nego da vas obavesti i prosvetli o momentima stradanja našeg naroda, istovremeno našim radostima i tugama. Bili smo do te mere zagrejani za
studiranje teologije, istovremeno se i u nama probudila rodoljubivost, želja da taj naš narod još bolje razumemo i da budemo saučesnici u njegovoj. Eto, to je bio, da kažem, taj utisak koji je on ostavio. Jednog čovjeka koji je bio slobodan, beskompromisan, istovremeno njegovo odelo, njegova skufije na glavi, njegova kragna, cipele, čarape su otkrivali čovjeka koji je sve vreme na putovanju, kao da je na nekom trajnom životnom hadžiluku. Obilazi ne samo naše stradalne zemlje, obilazi i stradalna hrišćanska mesta po celom svetu, posebno, da kažem, pravoslavno poznata mesta. Odvodi tamo studente i nama je govorio teologija u geografiji, a geografija je u nogama. Dakle, ne možeš znati dok ne odeš, dok ne posetiš. Bilo je mnogo izreka koje on kao iz rukava delio, baš zato što je bio slobodan čovek. I time nas je najviše oduševljavao tom svojom iskrenošću i slobodom i saopštavanjem istine koja nije uvek prijala. Ali posle toga te je osvajao, zato što si shvatao da, kako jedan vladika, a nije jedan episkop govorio, nije jedan profesor se oglasio, naprotiv, mnoštvo njih su se po njegovom pokojenju početkom marta ove godine javljali i iznosili svoja svedočenja. Neki su govorili o tome kako ih je poražavao svojom noćnom molitvom. Ustajao je i kad god bi se oni noću probudili tamo negdje u Parizu na nekom institutu, vidjeli bi njega kako lista molitvene beleške koje je dobio od Ave Justina. Oduševljavao je episkope, oduševljavao je srpske, ne samo sveštenike i klir, nego običan narod. Vojnike na ratištu. Hercegovici su na jednom shvatili, oni mudri Hercegovini, da ima mudriji neko od njih, a oni borbeni da ima neko još borbeniji od njih. Grci su se divili, govorili kako odakle on došao. Govori grčki bolje nego mi, iznosi nam veru pravoslavnu bolje nego mi koji smo je, da tako kažemo, formulisali kao Grci, oci crkve. I tako dalje i tako bliže. Naravno, nijedan čovjek nije savršen, niko nije bez mane. Atanasije je čovjek koji se koliko puta i javno i tajno kajao, u smislu bojao se da se on nekog nije ogrešio. Po tome je bio Božji čovjek, što je mogao da te izgrdi, zato što je njegova pedagogija bila pedagogija ala Atanasije. Ali je znao da zatraži oproštaj i da to učini na jedan način koji vas je ostavljao bez teksta. Dakle, niko ne pravi od njega ono što on nije. Prvi sam Atanasije je bio protiv idolacije, idolizovanja i idealizovanja ličnosti. Znao je da smo svi od krvi i mesa i da jedino što u nama vredi je ono što nam Bog da. Ali eto, njemu je dao mnogo i o tim darovima smo govorili i govorit će se. Nedavno je jedan veliki, najumniji, verovatno pravoslavni teolog, mitropolit Pergamski Jovan Zizjulas, rekao: sa Atanasijem sam bio saputnik životni od 60. godina i toliko smo zajedno delili hleb bogoslovlja da bih kasnije, kad god bih nešto pisao iz teologije, uvek imao na umu šta će Atanasije reći. I pitao sam se da li će ovo biti u saglasnosti sa njim. A jedan drugi episkop je rekao: daj Bože da i mene uračuna u njegove učenike. Matija Bećković kaže najoriginalniji teolog kojeg smo imali, a otac Justin još 72. godine rekao da mi od Svetog Save nismo imali takvog bogoslova i takvog crkvenog poslanika. No, oni koji će ga se najviše, možda i najdublje i sa najvećom setom i radošću sećati, to jesu srpski borci, ranjenici, siročad i deca. Jer je on čovjek koji je uspeo da se i umeo da se dotakne njihovih srca, valjda zato što i sam bio u sebi jedno dete veliko, a od toga nije bežao, nego je hvalio i želeo da bude, sećajući se uvek reči Hristovih: ako ne budete kao jedni od ovih najmanjih, kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Neka je
Blagosloveno i srećno nebesko carstvo Atanasiju arhijereju, Atanasiju prosvetitelju, Atanasiju bogoslovu, Atanasiju detetu. A nama ostalima uteha i nadahnuće, a i njegova molitva.